uNkulunkulu sezulwini awehle inthando yakhe yenteke namhlabeni njengoba yenteka ezulwini. Kusho ukuthi inthando yaNkulunkulu ayenteke kimi njengoba yenteka ezulwini. Ungathi inthando yaNkulunkulu bengenteka kunoma ngangibani njengana yenteka ezulwini. Haleluya. Uvume nje ukuthi uNkulunkulu ede nokuleka kufunako kule yakakho impilo. Kwathi sekuthi le mpilo loyiphilako yibona ngacabanga ukuthi yakho but ayisiyo yakho yaNkulunkulu. Lana ubolekiwe ulethwela emhlabeni uthe uphila kwesikhashana kukhona la wedlulela khona. Bida ke kuthi nangabe udalwe ngumuntu lo mleka kudalile akulethela emhlabeni bese wena inthando yakhe kuze utawukhona kubuyela kuye. Hallelujah. Amen. Lesitele la kulendzawo akusiko lokuncane futhi akusiko lokukhulu utawenda inthando yaNkulunkulu. Lesikutele la kulendzawo ukuthi sithe ukhusatana ukuthi sendeni inthando yaNkulunkulu kuze sikhone kubuyela kuNkulunkulu. Hallelujah. Nangabe ufuna kuphila lapha ekhaya kamkhajwa kunangabe ufuna kuphila khona kufuna wendele inthando yakhona utawukhona kwemukeleka kuleli khaya. Kungako lo ufuna kuphila khona kupita ukuthi athobele imithetho yaleli khaya kuze atawukhona kuphila. Angaphambani nalabanikati baleli khaya, angaphambani nemithetho yaleli khaya kuze atokhona ukuthi akuthole konke lebakuthola kubantwana baleli khaya. Hallelujah. Bathi ke kuyabida kuthi uyohlala ekhaya abantu lapho khona batawushaya umthetho wabo kubida ukuthi ke wena uphile bashide itolo nabafunza live bathi sithi siphila la kuleli khaya. Lisela litele kutawuseba la ngekhathi kuleli khaya. Lisela litawuseba la siphila khona. Hayi manje labangani lohlala nabo labangani lophila labo lengaphandle lebafuna kusukwene ukuthi wena uphamba laba la khaya uze uphume la khaya kanti kude labayakusita ngabo. Hallelujah. Phela Jesu ke wakhuluma ngalelinye ilanga akhuluma ngemfanekiso ngemfanekiso wendvodza leyo madvodzana lamabili. Lisela leta lafikele bayinye laphuma nayo leta kulena yinye yafikela athi alete lokho lokufuna inhlitiyo yayo. Kungako kuthiwa lahamba la yakise lafikela athi babe cela sabilo semfalami kwakuyinthando yabo. Sitha sasihlanyele ukuthi sasitele kutawugweba but nasitawugweba safike sangamphumushi noma ke sangamlwisi but nasasamfunisa lokho lekakuthandzako lokho lekakufunako. Hayi manje ngento yakuvele bekusabelo semfa lakhe but samfunisa ngalesikhathi lesingasiso. Hallelujah. Amen. Sithe usikela la kulendzawo funa umbuso kaNkulunkulu. Sithe uthi ufune usenitholakala mbidi asisedvude lo mubi ashiye indlela yakhe ekhohlakala abuyele kuye. Lenzaba lena ibita ukuthi uvume kulukhuni ukuthi umbide nangabe usengaboni lokho ukuthi uyamdzinga. Kulukhona ukuthi ubide uNkulunkulu nangabe usengaboni ukuthi unesidzingo naye. Hallelujah. Nami ke namhla ngicela nje ukufundza live laNkulunkulu. Yavele ahlala lamagama etolo. Uyathi ukuthi sithi silange ekhaya siphila sijayiva senta konke. Siworship senta konke, sishumayela senta konke, siprofeta senta konke, but sitha khona nangekhathi sithe ugweba. Uyathi ukuthi kungenteka ngishumayele ngilangembili labanye bajabule bakwende ukuthi utikhanze ungathi wena sowumkhulu, utikhanze wena ungathi wenda kahle, ugcine kuludvumo lubuya kuwe umuka umnikati weludvumo. Liyabona ukuthi sitha asikakwephi ngifolo lukhuni but njengoba sikunike
ngeke ukunika ipride wathatha wena wathunyiswa wena wase umuka uNkulunkulu ujubu walahleka wena sitha kungenteka sifike lapha ulake khathi hayi man uhlabele la ngempili ufike ubhibhe nje kancane bese sekuba nebantu lebatha ukwenda ukuthi bakhulume lokho basho lokwentekile bathi wena ubona ungazi ukuthi hayi man bayangenyanya uthi khanze uphumile embusweni waNkulunkulu uthi angibuyeli ke uhlabela kanti unikwe ukuthi wena ukhona ibandla ngaleso sipho. Hallelujah. Amen. Sisa stele kweba kubulala nekubhubhisa. Mina ngiyothi namhla kulukhuni kuba ngumlandzeli waJesu. Hallelujah. Kulukhuni kuba ngumlandzeli waJesu. Luka chapter number 14. Uyapita kuba umfunzi waJesu. Kodwa noma kunjalo kufanele ukuthi sibe bafunzi baJesu. Lo mbhali ubhalela amagama lawo wathi kuyapita kuba ngumfunzi waJesu. Bathi kupita ukuthi sibe insini bafunzi baJesu. Hallelujah. Noma kupita bathi thina kufuna sibe bafunzi baJesu. Uthi lo mbhali kuyapita kuba ngumfunzi waJesu. Awuyibuke kahle lenzaba. Uthi ungumfunzi waJesu. Jesu abe ngumelusi wakho. Wena ube yimvu. Akutshele kodwa Jesu ukuthi ngilala nje mina ngumelusi wakho, ngingumelusi wakho. Bathi likhona lisela litele kweba kubulala nekubhubhisa lithe ubhubhisa kona lokho nakwelusile. Futhi kuyapita kwa umfunzi waJesu ngoba uthi ulusiwe uphindze wena ufuna uqaphele ukuthi hayi mani engabe lisela alikangephi ngabe lisela alingephi la khona ngisesekhona emehlweni wemelusi ngoba silisela legazi nje ukuthi ngikhweshe khona litawungeba. Ligazi ukuthi umelusi hayi manje alikagazi ukuthi umelusi alale but ligazi ukuthi kukhweshe umuntu emehlweni emelusi. Josi sonke isikhathi nangabe wathi kahle ukuthi welusiwe ufuna umeke sure ke inyalo wena ngoba phela wena utsheliwe wena melusi ukuthi kunelisela lapha ufuna umeke wena lolusi wena imvu uyitsheliwe ukuthi kunelisela lapha ufuna umeke sure ukuthi awusuki emehlweni akhe. Hallelujah. Amen. Uthi namhla awumeke sure ukuthi awusuki emehlweni emelusi. Ngoba umelusi uthele ukuthi awuvikela timvu notha lokho. Ngalenyela ngaJesu uhamba nabafunzi bakhe uthi aseweleleni ngesheya. Bahamba ngesikepe nabahamba ngesikepe Jesu uyalala bafunzi bakhe abakalali. Esifundeni bafunzi bakhe babuke ukuthi Jesu akalali yini bamiyekela uyalala. Kunala simo nasi ngalesikhathi Jesu alala kuvuka ivunguvungu. Nangabe ke sofuna kulala ivunguvungu kupita sofuse Jesu empilweni yakho. Nangabe kwendeka kuvuka ivunguvungu empilweni manje litawuba khona ivunguvungu uthi lo mbhali kuyapita kuba ngumfunzi waJesu. Anangabhala Jesu empilweni yakho utawuba khona ivunguvungu uthi lo mbhali bathi nabantu bahamba ngalesikephe nabahamba ngaso hayi mani walala Jesu nakalala Jesu kwavuka zvumvumu. Kusho ukuthi nangabe kwenteka kulala Jesu kukhona letawuvuka make sure ukuthi akalali make sure ukuthi awukweshi kuye. Yeah. Hallelujah. Amen. Ngoba kuyapita kwa mfunzi waJesu. Kuyapita kwa mfunzi waJesu.
ukhona lo asonzele verse 25 Luka 14 verse 25 sihloko sithi kuyabita kuba ngumfundzi waJesu 25 Ticumbi letinkhulu tebantfu betihamba naJesu waguculela kuto wathi Lotakimi angeke abe ngumfundzi wami ngaphandle kwekuthi adzele uyise nenina. Hallelujah. Kuyapita kuba ngumfundzi waJesu. Kuthiwa Jesu wake walandzelwa siticumbi tebantfu. Wathi alandzelwa kule ticumbi tebantfu timlandzela ticumbi tebantfu ukhona leti tikubonile akwenda ukhona lebetikuvile ngaye ukhona lebekatendele kona but kuthiwa sizoyagucuka ugucukela kuto okhuluma ngaye magama umfati wakhe nebamfa bakhe bomnakabo nabodzadze wabo yebo kanye nempilo yakhe lucobo lwayo wathi kude lotakimi abe ngumfundzi wami ngaphandle kwekuthi atidzele kude lotakimi ngaphandle kwekuthi atidzele kude lotakimi lo ngaba ngumfundzi wami ngaphandle kwekuthi atidzele hallelujah adzele umfati wakhe adzele umndeni wakhe adzele konke kwakhe bathi thina sisitukulwana saAbraham kwathi wona kalandva wathi uNkulunkulu Abraham phuma emndenini wakho phuma etihlotsheni takini phuma esiveni sakini kusho ukuthi lofuna kulandzela Jesu kupita ukuthi amlandzele lakafuna kumlandzela kupita ukuthi adzele konke atidzele bese uthatha siphambano wena njani ulandzela Jesu lenfonela ke iyapita lenfonela ke ilukhuni lenfonela singayikhuluma but nasekufuna yenteke practically hayi ilukhuni kulukhuni ukuthi ungavuma ukuthi laba ngikhulisile labo lengiphila nabo labo lengitsina ngikhuluma nje nyalo ngigcoke impahla lengathi sengelwa ngibona la ngitsina ngiphila ngikhuluma nje nyalo ngikhuluma ukuthi ngidla kudla lengitsengelwa ngibona noma ngiphekelwa ngibo but ukuthi ngitsike nyalo nawufuna kulandzela Jesu badzele itidzela konke ujase siphambano umlandzele hallelujah Kubeka sewethu Lonke just siphambano sakhe angilandzele angeke abe ngumfundzi wami Lonke just siphambano sakhe angilandzele angeke abe ngumfundzi wami Lonke just siphambano sakhe angilandzele angeke abe ngumfundzi wami Nawulandzela Jesu awuhambi nje but unawulandzela Jesu ukhona indlela lapho khona afike aphundle khona lapho afike etfuke khona lapho afike ashaye khona lapho khona afike acalelwe emanga khona nawe kufuna ukuthi wendlule leso simo leso ke kupita ucale uphidzele kucala ngoba ngeke uze kubelula ke ukuthi uvume nje wethuke kunoma ngangibani ungatidzeli wena ungati nciphisi ngoba indlela infoneti papa ukuthi kube lula ukuthi noma bangethuka ngingabi nenkinga ukuthi ngitati ukuthi I'm nothing but uNkulunkulu kimi hallelujah ngidzelile ngathi khohlwa ukuthi ngingibani ngathi khohlwa lesingidalwa ngibani ngathi khohlwa ukuthi nginikwe isikhundla lesinsini ngakhohlwa ukuthi nginikwe yini but ngathi ukuthi mina nyalo ngilandzela Jesu ngifuna kwenda insandvo yakhe but ke lento yakhe uthi lo mbhali iyapita Deothi mina noma ipita kanjalo but mlandzele
ngoba le ndlela lendlela lekahamba ngayo noma ke le ndlela lekakunika yona ngilela lekuyisa ekuphileni kwaphakathi le ndlela lekakunika yona ngilela leya ekubambele le yakubambe nasezulwini le ndlela lekunika yona ngilela lekususako ensandveni yalomubi le ndlela lekakunika yona ngilela engakuyisi ekufeni kwaphakathi le ndlela kunika yona angeke ukhanze letimphethu lekuthiwa atisuthi atilali ngeke ukhanze lo mlilo lekuthiwa awucimi na uhamba ngayo. Hallelujah. Amen. But now wasahamba ngayo kuyapita hayi mani kuyapita ngaloko ukuthi ufuna ukuthi noma ngabe kwenteka yini empilweni yakho ukhumbule ukuthi noma ngihamba lapha uthi thina uhlabelelile lema uhlabelela ngidala uthi nalo ngasiye walelive utawuhamba na Jesu hayi mani lena ke ayidzingi ukuthi kuze ube waliphi live but ibita ukuthi nje utizele nangabe ufuna kuhamba na Jesu ibita ukuthi uzele konke bese ujasa siphambano ulandzela Jesu but usahamba lendlela siza sikhona incwadi yemakhosi ekucala chapter number 2 leko verse number 36 kuya ku 40 uthi lo mbhali kunemfile kuthiwa ngishimeyi lekanikwa umyalo kwathiwa akahambe atakhele indlu noma ke atakhele indzawo eJerusalema lapho atawuhlala khona wanikwa umyalo kwathiwa ungacali usuke la kule ndzawo le njengoba nasihamba lendlela sinikwe uhamba kule ndlela singaphambuki ngasencele nangasekudla le ndlela lena iyapita ngalokuthi uhamba ngekwentsandvo yaNkulunkulu le ndlela lena na uyihamba ipita ukuthi na usayihamba ungahambi ngekuthafisa kwakho uNkulunkulu uvume ukuthi akubhilide uNkulunkulu uvume ukuthi akubumbe hayi ngale yakho insandvo ungendeki yakho insandvo but kwenteke yakhe. Hallelujah. Kulendlela lena kukhona into lekupita suthi shiye kulendlela lena kukhona into lekupita suthi lahle kulendlela lena kukhona into lotitsandzako lekupita ukuthi utishiye kuze ukhona kuyafika kuNkulunkulu hayi mani akahlabele maZion ngalenye langa athi kulendzawo lesiya kuyo akungenwa nemithwalo ngoba ilendzawo lendlela esihamba ngayo incinyana lendlela lena ayidzingi imithwalo lendlela lena ayidzingi ube netibhajazi namaningi but ipita kube nguwe naNkulunkulu kuphela. Ayidzingi wena nababa wakho ayidzingi wena namama wakho ayidzingi wena lebantwa bakho ayidzingi wena nemfati wakho ayidzingi wena nemdvodza yakho but idzinga wena hayi mani iyapita ke lena ngoba ngenteka ngalinye langa lona lapha eceleni kwakho lo mbekela eceleni kwakho ngalinye langa nensahamba naNkulunkulu agcine akhuluma emagama athi hayi mani noma sekunjena wena solisalandzela uNkulunkulu sale uthuka uNkulunkulu kubekanye njengalendvodza lekuthiwa ngijome hayi mani kuyapita kuhamba na Jesu kuyapita bangumfundisi waJesu but ngiyawuthi mina baphelela kuze bese kuphelele usho njalo Jesu uMateyu 24 wathi laba bayawusinziswa ngulabo lebayobambelela kuze bese kuphelele lo muntu ekuthiwa ngishimeyi kuthiwa wahamba wayakha vele umuntu wakhe eJerusalema lapho bekayaledwe ukuthi awakhe khona but once awakhile lapho eJerusalema wawakha umuntu wakhe wahlala kwaba mnanzi letigcilikati kadakhe kuthiwa into leyamsusa eJerusalema abazange sebamphushe eJerusalema akazange sekalambe eJerusalema akazange sekeswele but khona into leyamsusa eJerusalema kwapita ukuthi kube letigcilikati letiphumako eJerusalema ngaloko ukuthi yena abela kakhona athi kahle ukuthi kunetigcilikati takhe letimendela konke wathi I can't live ngaphandle kwetigcili ngamane ngiphume ngiyalanza tigcili kanti ushidwe ungaphumi la uyabona ukuthi kuyapita kwapha Jesu ngoba phela tigcili
uyakudzinga uze ube comfort zone uze uthi konke nangabe nje ngicetha ukukhumula le jazi ngilijike lapha ngathi kahle isigcili sami siyawungwashela nangabe comfort zone konke uyakuthola but nangabe sekwentekile kwaba khona lokususwako nangabe sekwentiwe ngoba seke bakhala ukususwako ugcine uphuma uyawufuna lokho lokungakusika silapho lombuso kaNkulunkulu kukhona imvula la kumele singayikhona ngalelinye ilanga kukhona lokuthi akulahlekela ugcine ufuna kuyakufuna enyangeni ngalelinye ilanga kuyaba khona kuyakulahlekela ugcine hayi mani hayi ngoba inyanga oyinjani kodwa ngoba wathi ukuthi ikho bakutshelile ukuthi mina ngeke ngasitakala lapha uthi khanze uhamba uyofuna lusito khona. Hallelujah. Ndewuthi mina kukhona kuba ngumfundisi waJesu but noma kunjalo ngithi mina bambelela ngithi mina kanjani ngikasho usebambelela kuze kube sekuphelele ubambelela kuze kube ngoba hayi man nangabe umfundisi waJesu uhamba na Jesu wende lokuleka kwentalelele kathi kwende yena lensandvo yakhe uhamba ngakwelivi lakhe nakathi lokhu ungakwendi hayi man lenvolela ke nangabe uyenda kahle laba bakubuka kobelive bakubona usilima nangabe ubona abantu usilima kulukhuni ukuthi uvume ukuthi ngisilima kulukhuni ukuthi uvume kubitwa ngesilima ube uhamba ngensandvo yaNkulunkulu kulukhuni ukuthi ubitwa ngekuthi uyibharu nangabe uhamba naNkulunkulu hayi man lenvolela ibitha ke ukuthi utizele uthi na ubitwa nabakubitha ngalendlela bakubitha ngayo hayi man uvele usho ukuthi hayi lokho lebakushoko abakusho kimi bakusho kulona lombitile lokho lebakushoko abakusho kimi bakusho kulona lengumlandzelako lokho lekwenteka kimi akwendeki kimi nje kuphela kuke kwenteka kulona lengumlandzelako. Hallelujah. Yosike namhla uyathi ke ngandlela elikhulu ngakhona kulukhuni ngalokuthi kukhona la mfuna ukususe khona ukususe ebandleni lakho nalokho nalo sikhathi lesizwe libe lingaliphili iqiniso likususe ebandleni lakho nalokho tekulo hayi mali ngenteka kube ufundiswe ngilo la kufundisa from grade 1 lazela ukucedisa isikolo ula khona ngenxa yalo but ngalokuthi iqiniso alikho iqiniso aliphilwa iqiniso alishunyayelwa iqiniso awunikwa hayi mali le Jesu kuyinzaba ibitha ukuthi uphile iqiniso kube confident bese sekubana izifuna khona ukuthi bese sewuyadzela ke manje uthi kuthi bangentele lokhu noma awakangentele lokhu bathi mina lengifunako nyalo lizulu. Hallelujah. Kuthi bangentele lokhu noma abakangendele lokhu mina lengifunako lizulu ngifuna lizulu bambelela ke mzalwane ndothi bambelela usithela umhlabeleli bambelela uze abuye uJesu uthi bambelela aze abuye ngoba lisela uyathisela angotshela amagama ngingayi kohlala phansi lisela lathi kahle ukuthi sikhona uNkulunkulu losicalo nesiphetho nani ngakhona ukubamba ekucaleni limeka sure ukuthi alifuni ukuthi uphethe kahle nangabe lingakhona ukubamba ecaleni uphunyulile ecaleni limeka sure ukuthi hayi man alikufuni ukuthi uphethe kahle ngoba bongayihamba lendlela uyihambe na Jesu but ekugcineni kwako konke ifuna ukuthi lehlukane naNkulunkulu ifuna ukuthi wehlukane naNkulunkulu ungavumi ke ungacali uvume ungacali uvume akuphendele uvumako bazalwane akuphendele uvumako usuka kule ndlela akunenzaba lokuthi ilukhuni ayisilukhuni nangabe soyihamba nangabe sowathi ukuthi silela
uNkulunkulu sendawo ngoba inkinga lenkulu nangabe uhamba lendlela uthi uhamba lendlela kube nabantu abalacela ukwakho nebasina babona into enteka empilweni yakho bacabanga ngalendlela bacabanga ngayo bangathi ukuthi mina naNkulunkulu nivumelene ngani bangathi ukuthi nina naNkulunkulu nihamba nje lendlela niyophethela kuphi kungabe ilukhulu otherwise ayisilukhulu nangabe nje wathi ukuthi kusithole ukuthandi kusithwe ningakhathazeki ngalutho yabona nangabe wathi ukuthi noma ngabe kukhona lengozi ngako but akusimkhathazeki man uyabona ukuthi kukhona lo mbhalo lokuthi athi ningakhathazeki ngalutho kungoba kukhona into lethi bakhathazako bantu but thina senjani singakhathazeki ungakhathazeki ungavumi kususwa ingcebo uNkulunkulu futhi ungavumi kususwa ihlobo lakho uNkulunkulu nangabe ufuna ukuhamba naNkulunkulu kahle bathi angisho kusibalahle awungendi ngalendlela lebafuna wente ngayo bathi yenda ngalendlela uNkulunkulu leka kuthume ukuthi wente ngayo kubo bathanze noma ngabe bakwenta kabi bathanze noma bathi satakho ngaze ngikhumbula ukuthi sesihamba nebafowethu basho bathi lokho sokungembolekile ngamboleka imali yami wangayilethi sophinzi yabuye itoboleka kimi ngimnike yini hayi manje uthi Jesu unakwenda kulaba ibuyisako unamvuzo omuni nangabe wenda lokuhle kulabo labenta lokuhle kuwe unamvuzo omuni uyabona ukuthi likhulu lendlela ilikhulu lendlela kuyaphinda kuhamba na Jesu kungako uthi lebafuna kulandzela mina abadizele bajase siphambano balandzele mina akasho ukuthi abadizele bajase siphambano balandzele bafundisi akasho ukuthi abadizele bajase siphambano balandzele baprofeti akasho ukuthi abadizele basethi siphambano bayesonfeni bathi ukuthi abasase siphambano balandzele yena haleluya just asiphambano sakho ulandzele Jesu qhubeka ucedzele sisona ngubani emkhathini kwethu longathi afuna kwakha sitezi lesikhulu angahlali phansi kuqala abale tindleko abukisise ukuthi unayo yini imali leyenele ukuthi angasicedza lesitezi nangabe akanayo kanti sewubeke nesisekelo saso angasasicedzi bonke lababonako bangahlekisa ngaye bathi lemvodza yaqala yakha kodwa seyehluleka kucedza lomsebenzi amen lokuthi ngutshele ukuthi bakuyaphinda kuhamba na Jesu ngifuna kusuwathi sina usakunana uqala lo hambo lolo kukhona tingcinamba losawuhlangabetana nato but ndothi ngenela lo hambo lolo ube sowutibali le tonke letingcinamba sowudati konke lo tawuhlangabetana nawo kuthiwa ke umakhi westezi nakafuna kwakha stezi ucala ngekubala athi ukuthi ngiyawuhlangabetana nabo lukhulu nabo nanabo kuze egcineni sitawuphelela lestezi leli hambo ke lolo lipita ukuthi uhamba kulo wathi ukuthi ngihamba naNkulunkulu lombelusi ngihamba na Jesu lombelusi but masela ngihamba lendlela ngiba ngumlandzeli waJesu but ngihamba indlela lelukhulu kulandzela Jesu kuyaphinda haleluya nangabe ke angeke uze ukhone kulandzela Jesu kuloko lukhulu lokho ukabi ukuthi ucale kanti ke uzuphethe ngoba utabayihlekisa ngide usimine nyalo awuthi njengoba soyicalile umeke sure ukuthi awusaphumi la kuyo ngoba nakwenteka uphuma kuyo nakwenteka uphuma la kule ndlela lelive liyawu
liyakubuka kabi lelive liyawuhlekisa ngawe akunenzaba leyo uyakubuhlungu ukuhlekisa ukuhlekwa live likuhleke kanzima usetha uphindze uhambe uye ekusheni usetha uya endzaweni lapho kuyaba nekhala nekugedla kwematinyo khona kungcono ukuthi uhlekwe kulelive kungcono ukuthi uhlekwe kulelive ube wathi kahle ukuthi mina lendlela ngihamba ngiyawufika la kuyiwa khona. Hallelujah. Ngiyenzi nangibona abantu lababoshiwe ngithi mayikahle ukuthi uboshwe la emhlabeni bese ngale uba nokhululekile. Kukahle ukuthi ube ngiloboshiwe la emhlabeni bese ngale uyakhululeka kone ukuthi uboshwe la emhlabeni uphindze uyawuboshwa ngale. Hallelujah. Ungabi sigcile la emhlabeni kanti nangale uyawuba sigcile. Lenza lo hambo lesilihamba ku make sure ukuthi uhamba na uNkulunkulu. Hayi mani uke wakhuluma uNkulunkulu ngalinye langa wathi Abrahama hamba phambi kwami ungenasici. Hallelujah. Amen. Dosi nami kulelo hambo lohamba uNkulunkulu. Awu make sure ukuthi uhamba na uNkulunkulu ungabi ngumuntu onesici but lolo hambo lolo luyabida. Abrahama nakahamba lendlela lena kukhona la kwapita khona ukuthi hayi mani ahlukane nabo konke ahlukane nebashana bakhe kwapita ukuthi nemntwana wakhe lekamtele namlekatsenjiswe yona kuthi akanikele ngaye. Uyabona ukuthi lela ke ipita ukuthi umfatizele noma ngabe asho ukuthi noma ngabe nginikiwe lokho ngaphila nako noma ngabe nginikiwe lokho bengitsenjiswe kona kodwa nangabe sekushitwa uNkulunkulu wathi angente lokho ngimeka sure ukuthi ngenda kona ngoba akusiko kwami waNkulunkulu. Hallelujah. Namhlanje ngicela umeke sure ukuthi uba ngumlandzeli wa Jesu sibili. Umlandzeli wa Jesu lotawutidzela ajase siphambano ameke sure ukuthi ulandzela Jesu. Angajasi siphambano angajasi siphambano bese ulandzela lomunye angajasi siphambano hayi man alandzele Jesu but angadidzeli. Ngoba kukhona labajasi siphambano balandzela Jesu but into yecala lekahle Jesu asiyende abakayendi leyikudidzela. Batidzelile labanye bajasi siphambano bamlandzela Jesu but banganzeli lihlobo dawo wangamzeli umkakhe wangayizeli imvo zakhe hayi mani ulaka khona nje usadoswa insandvo usenda insandvo yemkakhe usenda insandvo yeyise yena angisho ukuthi ungayendi but make sure ukuthi kulelo hambo lwakho na uNkulunkulu hayi mani alihlukani kulelo hambo lwakho na uNkulunkulu akwendeki bese niyaphambana ngoba kuyabida. Nangabe kulohambo lwakho na uNkulunkulu uthi uNkulunkulu indvodza itawutsanza umkayo bese athi ke umkayo uyawuthobela indvodza. Kulelo hambo lwakho na uNkulunkulu noma kunjalo kufuna ukuthi nangabe ungumfati umeke sure ukuthi uyamthobela umyeni wakho. Umthobele noma sekubitha kangakanani. Oke wakhuluma emagama Davide wathi ngubani longa caba umuti awubeke entsabeni yasimakazela engcwele wathi ngulo longa wafungile emanga ngulo muntu lo sinokende sifumo asigcine noma kunini. Nangabe umlandzeli wa Jesu make sure ukuthi uba ngumlandzeli wa Jesu sibili. Hallelujah. Asimake sure ukuthi siba ngumlandzeli wa Jesu sidzela konke sijasa siphambana silandzela Jesu. Angisho silandzela mina. Ngiselandzela Jesu. Ngoba nami ukhona umlandzelako ngilandzela Jesu. Angifuni ke kuba ngimlandzeli. Kungakho phela uthi lo mbhali uyaphinda kuba umlandzeli wa Jesu
lana singalandzelani asingabi lana sithi ukukhutsata ukuthi ulandzela Jesu. Hallelujah. Landzele Jesu. Nangabe ufuna ke ezulwini kusithiwe uyindlela liciniso lempilo. Kule ndlela leJesu ufuna be liciniso nalempilo kube le yaNkulunkulu. Ungaphili ngekwensandvo yakho. Umeke sure ukuthi uphila iqiniso, uphila iqinisweni, wena iqiniso kule ndlela umeke sure ukuthi uhamba ngekwensandvo yaNkulunkulu. Bathi kuyaphinda. Hallelujah. Kuyaphinda. Noma kuphinda ufanele ukuthi uhambe ngayo. Ngengathi kukhona into lesiyesitifune empilweni ukhanze kusinento leyo awuyidzingi. Kukhona into loyidzingako ukhanze wena awuyifuni. Make sure ukuthi lo lokufunako yilo lokudzingako. Uyadzinga ukuthi uhambe na Jesu. Hallelujah. Nginaloko nje ke namhla ntsambama into ukuthi nebata ubambelela kuze kube sekupheleni ngibole bayawusinza. But lokubambelela ulukhulu. Kupita ukuthi umuntu adidzele. Kupita ukuthi umuntu adzele konke ngenxa ya Jesu. Hallelujah. Ngiyacela ungathi wonke umuntu bekakathandaza ukuthi yathi Nkosi noma kungathi kumadima kangaka ngoba phela uthi kulukhuni kuba ngumfundzi wa Jesu. Nkosi ngicela ngoba ngikwami ngeke ngizikhone kude lo ngakhona kuhamba lendlela nangabe angakabanjwa uNkulunkulu. Kude lo ngakhona kuhamba lendlela nangabe uNkulunkulu angekho naye. Ngoba kule ndlela lena iyafana nendlela ya Israel nakaphuma eGibhithe. Le ndlela sayihamba lena kukhona la uthi nawuhamba kuyo khona ukhanzelwa ndlela olubovu. Kukhona la uthi nawuhamba khona uthi usahamba le ndlela ukhanze emaGibhithe akugijimisa ngemva. Kule ndlela lena kukhona la uthi nawuhamba le ndlela uphele kudla endleleni. Kukhona la uthi nawuhamba le ndlela unikwe imana hayi malekene lethe boshaladini bala uqhamuka khona. But kupita kuhambe. Hallelujah. Nkosi namhla sihambeni le ndlela. Asike lo mnye umhlabeni le ndlela yekhaya ezulwini. Uthi nabahamba ngayo abasoze beduka. Ngiyacela sonke kanye kanye. Ngiyacela akuyeke lokho ngoba ngathi dawusiphazamisa abazalwane Nkosi yami ngiyangcolisa. Ngiyacela sihlabele nje